Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeze kugira ibihe byiza mwese mu nkunda kandi munkurikira kuri On Time TV, yaba hano kuri YouTube, Facebook, Instagram, TikTok n'andi hose twitwa On Time TV. Nizere ko mumeze neza muri hirya no hino, yaba mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo. Nibagiwe n'abari hano mu mujyi wa Kigali, namwe mwese mukunda ibiganiro n'amakuru tubagezaho muri mu bihugu bituranye n'u Rwanda, yaba mu Burundi, Uganda, Tanzania, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Kenya n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afurika. Namwe mwese muri hanze y'umugabane wa Afurika, mbaye ikaze ku nkuru yacu. Munyemerere tujyane mu karere ka Ngoma. Tugiye mu karere ka Ngoma, mwumva ibyahabereye, mwumva uburyo umugabo yarumye umwana we ubugabo hafi yo kubuca, bikaza kurangira ubu ngubu ari mu bitaro anarembye, ngo ari kunywa imiti ngo arebe ko bwagaruka. Ndagira ngo mwumve icyateye umugabo gufata umwana we yibyariye akamuruma ubugabo. Umwana w'imyaka 20, murumva akaba amaze gukura, amaze kugimbuka, yewe abamaze no kugira imyaka imwemerera, cyakoze amategeko atwemera 21, ari kurumva ko nawe yashinga urugo. Ni wa mwana ugeze igihe cyo kuba yakifatira ibyemezo, ni wa mwana ugeze mu gihe cyo gukora, ndetse tutatinya no kuvuga ko ari muri ya myaka umuntu atangira kubakiraho ubuzima bwe, atangira kwigenga, ariko atangira no gutekereza kwiharika, agatangira gusevinga, agatangira kujya mu bimina, ari na ya myaka mibi yo kuba yajya mu bibi. Ariko muri kano kanya ntago ari byo tugiye kugaruka, tugiye kugaruka ku myitwarire ye n'ibyo akaba akora ku myaka. Ahubwo reka tugaruke kuri iyi nkuru kugira ngo muze kubona aho muhera mu ibitekerezo byanyu, munyandikira muri comment, mukande like, mukoresha, niba utaranakora subscribe ngo nawe uyikore, kugira ngo andi makuru n'ibiganiro mbagezaho, dore ko umunsi ku wundi mbagezaho inkuru nyamukuru mu nkuru zaziba zivuga hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi, aho nibana kuri politike, uburezi, ubuzima, iyobokamana, umuco ndetse n'utundi. Twagiye mu karere ka Ngoma, hari inkuru ivuga ko umugabo witwa Rugerinyange Vedaste yaratuye mu murenge wa Gashanda, ni mu karere ka Ngoma. Kuri ubu akurikiranweho kuruma umuhungu we igitsina, ngakeka ko ari umugabo waje kumusambanyiriza umugore. Aya makuru angeraho muri kano kanya kuri On Time TV. Murabizi ko njye sinjya mbabwira ibihuha, mbabwira amakuru magazeho kandi yizewe, abafitiwe gihamya. Avuga ko ibi byabereye mu mudugudu wa Kanenge, ni mu kagari ka Munege, ni mu murenge wa Gashanda, hariya mu karere ka Ngoma. Abaturage rero baje kuba baganira n'itangazamakuru, bavuze ko uno mugabo ngubwo yari atashye mu masaha y'umugoroba, ngo yadukiriye umuhungu we amuruma igitsina, yibwira ko abikoreye umugabo ujuza kumusambanyiriza umugore. Uyu mugabo murabyumva neza, yari afite amakuru avuga ko hari umugabo ujuza kumusambanyiriza umugore. Arangije aravuga atari ku munsi umwe nzabafata, ibyo bintu mwihaye, inka natanze ngenda ku mukoni wari uhari, atari ko ningufata icyo gitsina nzagira gute, nzakiruma. Birangira arumye umwana we. Dukomeze mwimvire rero uko byaje kuba bigenda. Undi yavuze ngo nijoro ngo yahageze, amatara barazimye, azimye asakirana, ajya mu nzu ngagiye hahandi ngo inzoga iri. Kuko amakuru avuga ko uno mwana nubwo bamurumye igitsina ngo yarari kwarura inzoga, ngo noneho uyu mwana we yarari kuyarura ngo baramufashe, akeka ko ari wa mugabo bavuga ko abana n'umugore we. Uko inkuru ijya imbere muraza kumva ko uno mugabo atabaga no mu rugo, ngo yari yarataye urugo. Munyumvire namwe byaba abagabo gufuha, bundi yufashe icyemezo cyo kuva mu rugo nk'umugabo, ugarutse kumara iki, kuba waragiye ushaka icyo wagiye ugumaho wagiye. Ibyo bintu nibyo byo guta urugo, wabona ibintu ariko ngo burya by'abagore n'abagabo sinabyivangamo. Reka twikomereze inkuru mbabwira amakuru, sinshinzwe guca imanza z'abashakanye, ariko nugenda ujya ugumayo. Urumva ntawe niba uri umugore ukagenda nawe ujya ugumayo, ujya he wajya ugumaho karuko zubakwa. Dukomeze. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko uyu muryango w'uyu mugabo ubana mu makimbirane, ndetse ko n'uno mugabo ngo yari amaze iminsi yarahunze urugo. Niyo mugabo Jean Bosco ni umuhungu w'uyu mugabo warumwe igitsina, avuga ko byatewe n'uko se atamushakaga mu rugo. Mu gihe uno mugabo ari kuvuga ko yakekaga ko abaturanyi nabo bari kuvuga ko yakekaga ko ari umugabo ngo ujuza kumusambanyiriza umugore, ahubwo muri ano makuru tugiye kumva ko umuhungu we na nyina
bavuga ko ngo no mugabo adashaka abana mu rugo. Ese ni se cyangwa si se? Byagenze gute? Uno musore uri mu kigero cy'imyaka 20 avuga ko ubu ari kunywa imiti ngo arebe ko yakira. Yavuze ati, nge yansanze hano mu rugo arambwira ngo nge si nkushaka hano, nibwo yansohoye hanze twikubita hasi, abafashe igitsina arakiruma, baje kumukuraho agiye kugica. Noneho umugore we rero bamwita Mukankuranyabahizi Janine, ni umugore w'uyu mugabo. Avuga ko uyu mugabo ngo adashaka abana be mu rugo, ati mumukura hejuru, iyo namumukuraho biba byarangiye, umwana ngashyingura. Yambwiye ngo nta mwana ashaka. Noneho umuyobozi w'umudugudu wa Kanenge Nkurunziza Hasani avuga ko uyu muryango uhora mu makimbirane, ati Rugeri Nyange n'umugore we ntabwo babana neza, bigakururwa no kwanga abana, ariko hakaza n'akantu ko bombori ngo sinzi umugabo watashye urugo rwe. Uyu mugabo ukekwaho gukora ibi akaba arahise atabwa muri yombi. Abaturage bakanenga ino myitwarire bavuga ko itari ikwiye kwangiza katarakwiye kwangiza umwana yagize gute yabyaye. Wowe umaze kumva ino nkuru urabyumva gute? Urabibona gute? Ibi bibaye mu gihe nta minota myinshi iciyeho, nta minsi iciyeho twumvisha indi nkuru yahariya mu karere ka Huye, aho abantu kugera ubu ngubu ngo batahise bafatwa bose bakekwaho gusagarira abayobozi barimo meya w'akarere ka Huye n'umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhashya, ndetse we akaba yanakomeretse. Ibi ngo byabaye ubwo abayobozi bo mu nzego z'ibanze bajyaga aho bikekwa ko hari gukorerwa kandi hakanacururizwa inzoga zitemewe kugira ngo bazimene, ariko bamwe mu bakorera umuturage wenga izo nzoga barabasagarira bashaka kubakubita, bituma umwe muri abo bayobozi agira gute akomereka. Ni mu mudugudu wa Gakoni, akagari ka Karama, mu murenge wa Ruhashya mu karere ka Huye. Havugwa urugomo rwakozwe n'abantu batahise bafatwa. Umwe mu baturage batuye muri uwo mudugudu avuga ko byabaye mu buryo butunguranye, aho bamwe mu bakorera uwenga izo nzoga bahise bagaragaza imyitwarire y'urugomo. Aho no muturage yagize ati, abayobozi bari baje kumena inzoga zitemewe, ariko bamwe mu bakorera uzenga batera amabuye umuyobozi w'akarere ari kumwe n'inzego zitandukanye zirimo n'iz'umutekano. Nyuma umuyobozi w'akarere amaze kugenda, haje umuyobozi w'umurenge ngo aganirize abaturage. Abakozi ba wa muntu wenga akanacuruza inzoga zitemewe baramukubita, baramukomeretsa. Undi muturage yavuze ko nyuma y'ibi byabaye bamwe mu bakurikiranweho uruhare muri uru rugomo bahise bacakigwa, abandi bahita bacika, ariko hari n'abandi inzego z'umutekano zahise zitwara kugira ngo batange amakuru ku bagize uruhare muri ibyo bikorwa. Turaza no kureba icyo ubuyobozi bubivugaho. Ati hari abahise birukanka baracika ntibafatwa, ariko hari n'abandi bafashwe kugira ngo batange amakuru. Twifuza ko abakoze ibi bashakishwa bagashyikirizwa ubutabera, kuko kuba batarafatwa natwe dufite ubwoba. Abaturage bakavuga ko ibikorwa by'urugomo nk'ibi bidakwiye kwihanganirwa, cyane ko ngo si ubwa mbere bibaye muri uyu mudugudu. Ati ibi bikorwa by'urugomo ntibikwiye kubaho. Turasaba inzego z'umutekano k'abakozi abakoze ibi ngibi bashakishwa bagahanwa, kuko ngo n'ubundi bikunze gukorwa aho usanga bakorera urugomo abaturage, kandi bigakorwa n'abantu bamwe ari bo babo bagize uruhare mu gushaka gukubita ubuyobozi. Ange Sebutegeni, umuyobozi w'akarere ka Huye, yabwiye Umuseke dukesha ino nkuru ko iki kibazo kiri mu iperereza. Ati abaturage turabashishikariza kwirinda inzoga zitujuje ubuziranenge. Ubwo twareka iperereza nyine rigakora ibyaryo, ariko ibyo twumva mu nkuru n'ibindi iperereza niryo rizababwira ukuri kwabyo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo rero ni CIP Hasani Kamanzi, yabwiye kino kinyamakuru ko iyo abaturage bagaragaye mu bikorwa bihungabanya umutekano, icyo gihe polisi ihita ibizamo. Avuga ko abakora ibiyobyabwenge n'abakorera ibinyobwa, mu mbabarire ni ibinyobwa, yavuze ati ntaza kumubeshyera, atabakora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge bihungabanya umutekano w'abaturage, ituze n'ubuzima bwabo, kubirwanya no kubirandura burundu birakomeje.
avuga ko abatabyumva uko cyangwa se bagakora urugomo polisi izabizamo kugira ngo irebe ko amategeko yubahirizwa. Saipi Hassan kandi yabwira kino kinyamakuru Umuseke ko hamaze gufatwa abantu 4 n'abandi 6 bari mu bagaragara ko bashyigikiye bira bikorwa, abandi 5 ngo barimo gushakishwa. Ati tuributsa abaturage ko gukora ibikorwa bigayitse bihungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage, ibyari bikorwa binyuranyije n'amategeko, umuturage uzajya abigaragaramo wese n'ubutumire abahaye polisi, wabigaragaramo wese nta na rimwe polisi zigera imwihanganira. Avuga ko uwagaragaye mu bikorwa byo gukora ibiyobyabwenge bitujuje ubuziranenge akabiha abaturage bikabagiraho ingaruka, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5, kandi abaturage ngo bamenye ko n'ugaragaye mu bikorwa by'urugomo nawe ahanwa n'amategeko. Nyine ngira ngo murumva inkuru zagiye zigarukwaho cyane, izi ugiye mu mapaje imbere rero nizo ushobora gusanga imbere. Ndabashimiye cyane rumwe mwese tuba turi kumwe mu makuru n'ibiganiro tubagezaho, mukande like mukore share, niba muri hirya no hino mutarakora subscribe namwe muyikore kugira ngo nandi makuru n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye mba nkomeje kugenda mbategurira bya bivugwa hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi, bikomeze kugenda bibageraho 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane, twongere duhure ku yandi makuru n'ibiganiro mumeje kubategurira.